Manduhe ha'e upome'ẽva tyapu hatã peteĩ térã pu'aépe upe ñe'ẽ ryguepýpe. El acento genera intensidad de sonido en una o alguna de las vocales dentro de una palabra. Techapyrãme jaguareko kokuépe. Ápe jaguareko peteĩ pu'aépu hatã, vocal tónica, oipuru manduhe ha'e. Pyja oguereko peteĩ pu'aépu hatã, vocal tónica, A oipuru manduhepureko. Pirapirére oguereko mokõi pu'aekuéra ipuhatáva, dos vocales tónicas, A oipuruhína manduhepureko, ha'e oipuru manduhe ha'e. Manduhe mbojojaha regla de acentuación. A. Manduhe ojehaíva, kóva ojeipuru umi pu'aépu hatã noíriva ñe'ẽ pahápe ndive. Acento gráfico u ortográfico. Se utiliza cuando la vocal tónica no es vocal final. Ajaguareko techapyrãme póra. O noíri ñe'ẽ pahápe oipuru manduhe ojehaíva. Káva. A tenondegua ha'e upe ipuhatáva, noíri ñe'ẽ pahápe upéicha rupi oipuru manduhe ojehaíva. A. Manduhepureko. Kóva ojeipuru pu'ae ñe'ẽ pahápegua ndive. Oñembohyapúnte ndojehaíri. Acento fonético o prosódico. Se utiliza cuando la vocal tónica se encuentra al final de una palabra. Se carga la voz, pero no se grafía. Techapyrã. Ao pu'ae ipuhatáva, vocal tónica ha'e o oĩva ñe'ẽ pahápe ñambopureko ndajahaíri hi'ári manduhe. Pyja pu'aépu hatã, vocal tónica ha'e A oĩva ñe'ẽ pahápe upéicha rupi avei ndajahaíri hi'ári manduhe. Ñambohyapúnte. Ág̃akatu ñambopureko ñane manduhe. Jaguareko manduhe tingua. Ha'éva ta'ãnga'i ombohyapu tinguáva pu'aépe. Acento nasal. Se utiliza para nasalizar el sonido de la vocal. Añande techapyrãme he'i ñandeve ápe potĩ. Jahesa ipahápe jaguareko I ha hi'ári manduhe tingua. Akã A ha manduhe tingua ikatu hag̃uáicha hyapu ñanetĩ rupi. O ha manduhe tingua hyapu hag̃uáicha ñanetĩ rupi. Mandu'arã. Pu'aépu hatã péva he'ise vocal tónica. Ha'e upe pu'ae oñemomanduhéva upe ñe'ẽ ryguepýpe. Es la vocal acentuada dentro de la palabra. Pehyapu hatãvéva upéva ha'e pu'aépu hatã. Néi koicha ñamog̃uahẽjeýma hu'ãme ñanembo'e avyjevete peẽme.